uNkulunkulu wezwa ukukhala kwabantwana baka-Israyeli eGibhithe. Sesizwa kuchapter 3 kuthiwa uMoses wayelusa izimvu zikaJethro umkhwe wakhe. Wazelusa waya ngemva kwehlane elithile, wayesefika entabeni kaNkulunkulu. Kungenzeka ukuthi before ubefika but angakuboni akubona ngalolu suku ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu weyikhathi. Uma isikhathi sikaNkulunkulu sesifikile phakathi kwethu, akukho ekungeke sikubone ebekufanele sikubone, akukho esingeke sikuzwe ebekufanele sikuzwe, akukho engeke sikuphathe ebekufanele sikuphathe ngenxa yokuthi sekufike isikhathi sikaNkulunkulu phakathi kwethu. Izikhathi kaNkulunkulu zifika la abantu bengalindele khona. Izikhathi kaNkulunkulu zifika la abantu bekhala bethi kumnyama bethi akwenzeki, kanti uNkulunkulu sekuyisikhathi sakhe sokuthi uyafika. Ubuhlungu obukhona nokukhohliseka ukuthi ebuhlungwini nasebumnyameni esisuke sibunakile, isitha siyakwazi ukusithuntubeza ingqondo nokuthi umoya wethu ungaboni uma uNkulunkulu esefikile ngenxa yobuhlungu nobumnyama nekucindezeleka okusuke kukhona at that time. That is why uMoses makuthiwa akahambe uyabuza ukuthi who am I that I may go to Pharaoh, number 1. 2, ngingubani ukuthi ngiyotshela uIsrael ukuthi akaphume. They will not believe me ngoba uyabazi ukuthi babantu abanhliziyo olukhuni. Ngesikhathi uMoses etshela uPharaoh ukuthi akabakhulule, uPharaoh wathi ungubani uJehova ukuba athi abantwana baka-Israyeli abaphume. Usetshela ke laba babebaphethe ukuthi abandise umthamo womsebenzi wabo. Ngesikhathi bezokhululwa inhlupheko zanda kakhulu. Ngesikhathi kwanda inhlupheko, then they began to attack uMoses ukuthi wathi asikhulule kodwa inhlupheko zanda kwenze njani. Ngoba yikho into isitha esingayilwi when uNkulunkulu ethi now is the time of your deliverance and of your healing and of your freedom. Isitha siyathanda ukufika kube ngathi kunezinto esizoyi-add so that uzonakala lezi zinto ezicindezelayo more than izwi eselikhulunyiwe kuwe. Kodwa nakho kumnandi uthi uNkulunkulu sengehlile, ngehlile ukuba ngizobakhulula. Abakhululwa womunye umuntu kodwa bakhululwa yimi uqobo uNkulunkulu uJehova. Kodwa lo uNkulunkulu uhlezi kumuntu othile, kuhlezi kumuntu ofana nabo, onomzimba nenyama futhi okhuluma njengabo, nonebala nokhuluma ulimi njengabo. Kodwa umehluko ukuthi kuye kunoNkulunkulu naye uhleli kuNkulunkulu.